braćo i sestre, hrišćani i hrišćanke. Ako zaista verujemo u našeg zajedničkog Tvorca, onda ima smisla što ću bilo šta reći i ima smisla što smo se danas okupili. Ukoliko ne verujemo, ukoliko nam je Bog samo na usnama, On će to znati. A nama uzalud i priča i ovaj skup. Ovo spomen obeležje ja lično ne doživljavam samo kao spomen obeležje mom pretku, ocu moje majke. Iznad njegove slike je obeležje spasenja. Gledajući ovu zemlju, a prvi put sam u ovom kraju, još jedan dokaz imam da je ovo samo mogao Bog stvoriti. A naši preci su, izgleda, slobodan sam da kažem, imali takvu veru, da su za tu veru dali sve što su imali. I svoj život i sudbinu njihovih porodica. Priča Dragutina Keserovića je priča i svakog njegovog vojnika, svakog Srbina u prvoj polovini 20. veka. Njegovo stradanje je stradanje Srbije. Njegov vojnik ovde leži. Leži širom Srbije. Vojska koja je dala svoj život zarad svoje vere. Jer samog čovek koji je imao tako duboku veru mogao je ratovati protiv sile koja je bila velika. Ja ću samo posjetiti na niz nekih detalja u vreme kad su se ovi ljudi, ravnogorci, borili protiv te sile. Leta 1944. godine Josip Broz Tito preko svojih posrednika je sklopio dogovor sa Nemcima o nenapadanju. Taj sporazum je stupio na snagu 5. jula. Već u avgustu na Pulju Broz je na sastanku sa Churchillom. Dogovaraju se o planu okupacije Srbije. Nemačke rumunske trupe u Rumuniji su poražene od strane Crvene armije. Crvena armija je već na granicama Srbije. Istovremeno je sklopljen dogovor komunističkih snaga na jugu Srbije sa Bugarima. Sve je bilo spremno za okupaciju Srbije. Josip Broz je krenuo iz Bihaćke republike i na granicama Srbije u nekoliko navrata sa otprilike, koliko istoričari kažu, 65.000 vojnika, prošavši Jasenovac, prošavši sva stratišta Srba, našao se ponovo pred zemljom koju je tako željno želeo da osvoji. Među tih 65.000 ljudi, kažu, bilo je nekoliko desetina hiljada demobilisanih ustaša, koji su samo skinuli znak U i stavili petokraku zvezdu. Ja ću vam reći iskreno, ja tu petokraku doživljavam kao i slovo U. Nikakve razlike nema. Antihrist je antihrist. Ova vojska ovde, koja se ja mogu da zamislim kakva je to bila bitka, to je srpski Armagedon, borila se protiv antihrista. Da li je uspjela u toj borbi?
poraz komunista je bio takav da je on zapisan. Krajnji pobjednik se zna na zemlji. A pitanje je ko je pobjednik na nebu. To je suština. Sudbina Dragutina Keserovića, kada pogledate početak veka i polovinu veka, je ona ista sudbina koja je zadesila srpske ratnike i srpski narod krajem tog istog veka. I kao što je u jesen 1914. godine Dragutin Keserović bio na Drinskom frontu, u odbrani Drine, tako je u jesen 1944. godine, septembra meseca, bio na liniji Zapadne Morave. Kao što je oktobra 1915. godine bio u odbrani Beograda, tako je bio i oktobra 1944. godine u odbrani Kruševca od najezde najopasnijeg okupatora koje je Srbija ikada imala. Komunističkog okupatora. Po svim istorijskim definicijama 1944. godine Srbija je okupirana. Na srpsku teritoriju ušla je strana vojska. Josip Broz Tito sa demobilisanim ustašama, sa prekodrinskim Srbima koji su odrekli svoje vere i svoje nacije, sa italijanskom milicijom, fašistima i muslimanskim jedinicama, koji su samo stavili petokraku zvezdu i pokrili u Srbiju da rade ono i što su radili sve 4 godine rata. Ubijali su srpske seljake maljevima, proganjali srpske domaćine i Srbija je pala na kolena u zemaljskom smislu. I dan danas ta okupacija traje. Sva ona groblja koja se nalaze širom Srbije su zatrta nekim betonom, nekim fabrikama, nekim stadionima, nekim izletištima, da se zaboravi. Pa tako su i Turci pokušali da srpski narod odvoje od Svetog Save, da spale njegove mošte. Pa su umjesto toga uspeli samo da u srpskom narodu probude ponos i veru. I danas imamo na Vračaru praktično najveći pravoslavni hram u ovom delu Evrope. Ne može se uništiti vera materijalnim uništenjima. Vera se podiže u nama zato što mi nemamo u ovom kratkovečnom zemaljskom životu prostora da verujemo u spasenje. Ovi ljudi koji su ovde ratovali, mora da su verovali samo u to spasenje. Iako su znali da je bitka izgubljena, ne zaboravite. Ja sam rekao kolike su sile se natovarile na leđa Srbije. 6. septembra 1944. godine u okolini Kruševca gorile su vatre u obliku slova P. Ali se kralj nije oglasio. Churchill ga je pritiskao da izda ravnogorsku vojsku. 12. septembra usledilo obraćanje kralja koji je potpuno porazio većinu boraca jugoslovenske vojske otadžbini u tom moralnom smislu. A ipak, samo nedelju dana nakon toga, srpski vojnik je ovde ratovao i porazio svog protivnika. Ellsworth Kramer, poručnik koji je u to doba bio u Rasinsko-Topličkoj grupi korpusa u štabu Dragutina Keserovića, ostavio je zapise o tom vremenu. Zapisi su takvi da se iz njih moglo pročitati sledeće. Vojska Dragutina Keserovića je bila bosa i gola, slabo naoružana, dok su njihovi protivnici bili višestruko brojniji,
i desetostruko naoružani sa municijom i sa vojnom opremom. Jedinicama na jugu Srbije nije komandovao Koča Popović, nego Henniker John Major, engleski major. Ako možemo da napravimo paralelu, pa ko je rukovodio ustaškim jedinicama i šiptarskim jedinicama u ovom ratu 90. godina? Isto neki američki ili engleski oficiri. U operaciji Andrej desetine hiljada tona su Amerikanci isporučili komunistima oružje i municiju. Churchill je obavestio 6. avgusta 1944. godine da će na tlo Srbije stupiti Crvena armija. To je bio dogovor. Srbija je okupirana od strane onih koji su bili pod jednim jedinim znakom koji je bio za njih jedinstven. To je petokraka zvezda. U Berlin su sa zapada ušli oni sa belom petokrakom, a sa istoka oni sa crvenom. Između ta dva znaka nema nikakve razlike. Petokraka zvezda je znak star 6000 godina i ona je uklesana na kamenu u Vavilonu, Asiriji i Egiptu. I u to vreme je predstavljala ono što se zvao simbol satane. Ti drevni narodi su proslavljali dan sunca i u ime obožavanja Boga sunca prilagali su žrtve. Njihovi religijski potomci koji su danas ovladali ovom planetom su napravili 2 svetska rata. Srbi u pamet, 2 svetska rata su napravljena. Hitler je izmišljen i napravljen od projektanata svetskog poretka. Njegovo telo nikada nije pronađeno. Nikada. Ante Pavelić nikada nije odgovarao, niti je pokrenuta optužnica protiv njega. A ovde su ubijali srpske sinove, uništavali su njihove porodice, proganjali najelitniji deo srpskog stanovništva, nadajući se da će Srbija pasti na kolena. I danas nas je mnogo manje nego što bi nas trebalo da bude. Ali ne zaboravite nešto. Kad su Jevreji išli na Jerihon, pripremili su 3000 vojnika za tu borbu. I Bog rekao preko svojih proroka, ne, nećete ići sa 3000 vojnika, nego sa 300. Ali onih koji veruju, i oni koji veruju tih 300 je osvojio Jeroham. Zato nije suština u broju. 300 pametnih Srba, 300 verujućih Srba će spasiti ovu Srbiju. Ako budemo verovali, spas je moguć. Okupacija jeste, ali spas je moguć. Verujete li Srbi u to? Pitajte sebe kad dođete kući da li u to verujete. Nemojte da nam je samo Bog na usnama. Ja vam se zahvaljujem, želim vam sve najbolje, učinili ste mi veliku čast i radost što sam bio danas prisutan ovde. Hvala vam na svemu, nek vam Bog pomogne.